Ikaze nanone kuri mwese ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza kandi ko umugoroba ukomeje kubagendekera neza cyane. Podcast yacu kuri uyu mugoroba wo ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane 2026 ndagira ngo tuganire n'ubundi turebera hamwe aho ibintu bigeze muri ibi biganiro biri guhuza abanya-Iran n'abanyamerika muri Pakistan. Ni ibiganiro twaganiriyeho ku mugoroba, murabyibuka faze ya mbere yari imaze kurangira aho Premier Minister wa Pakistan yagendaga ahura na timu ukwayo, yahuye n'abanyamerika ukwabo, ahura n'abanya-Iran ukwabo, ubwo arimo kugerageza kureba aho yahuriza kugira ngo babone aho bahurira batangira ibiganiro byabahuza mu buryo buri direct. Murabyibuka ko nababwiye yuko faze ya kabiri y'ibiganiro niza gutangira ihuza abanyamerika n'abanya-Iran mu buryo buri direct, biraba bigaragaza yuko hari intambwe ikomeye imaze guterwa. Nkuko rero inkuru ziri kuva muri Pakistan zirimo kubivuga, iyi round ya kabiri yamaze gutangira. Abanya-Iran barimo kuganira n'abanyamerika mu buryo buri direct. Ibyo bikaba bivuga ko za ntambwe zamaze guterwa. Bimwe mu byo abanya-Iran basabaga byamaze kwemerwa n'abanyamerika. Murabyibuka ko zimwe muri condition batangaga kugira ngo ibiganiro bitangire, bavugaga bati amafaranga yacu yafatiriwe hirya no hino, nimuyadusubize. Biravugwa ko rero abanyamerika batabasubije yose, ariko bemeye kubaha amwe muri aya mafaranga, cyane cyane abitse muri Qatar n'ibindi bihugu. Nahoze numva bamwe bavuga ko hari miliyari 7, abandi 6, abandi bakavuga 8, ariko amafaranga ya Iran yose yafatiriwe n'ibihugu bitandukanye ararenga miliyari 100. Ntabwo turamenya rero ngo abanya-Iran bahawe angahe. Ni imishyikirano nkuko nari mbivuze, bavuga ko bari buze kongeraho umunsi umwe kuko amasaha yabajyanye, bashobora kongeraho umunsi w'ejo. Donald Trump yari yasabye yuko iyi mishyikirano iba mu masaha 24, ibyo bumvikanaho bakaba bamaze kubyumvikanaho. Mwumva ko harimo kudashyira mu gaciro, kubera ko ibibazo bagomba kuganiraho ni byinshi cyane. Niba munabyibuka ku gihe cya Obama aganira n'abanya-Iran ku bijyanye na nucleaire zabo, murabyibuka ko byatwaye imyaka. Donald Trump rero arashaka ko biganirwaho mu masaha 24. Ni ibintu birimo kudashyira mu gaciro. Niyo yabongera iminsi 2 mu by'ukuri, ni ibintu bigoye bishobora gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zijya muri position mbi noneho kurusha iyo bari barimo, kuko barasa naho bari muri huti, barifuza result zihuse, kandi abanya-Iran nta kirimo kubirukansa. Kuko nkuko ibitangazamakuru muri Iran birimo kubivuga, biravuga yuko ibiganiro byamaze gutangira, ndetse ko abanya-Iran bateganya yuko abanyamerika bataza kubumva bari buhite bisohokera. Televiziyo muri Iran ziri kuvuga yuko ibyo bari gusaba nibitumvikana, abanya-Iran baraza kuva muri ibi biganiro. Mu gihe perezida w'iki gihugu Masoud Pezeshkian yavuze ati, timu y'impuguke iduhagarariye mu biganiro biri kubera muri Pakistan, turayizeye neza ko iri buze guhagararira inyungu z'abanya-Iran. Ibivamo byose Leta ya Iran izaguma ku ruhande rw'abaturage. Murabyibuka ko intsinzi yose abanya-Iran bagize, yego igisirikare cyarakoze, abanyapolitike barakoze, ariko n'abaturage uruhare rwabo ntago warwirengagiza mu ntsinzi abanya-Iran bagize ku banyamerika muri intambara barimo. So rero perezida w'iki gihugu aravuga yuko bari ku ruhande rw'abaturage, mu gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'abanya-Iran yamaganye ibyanditswe na bimwe mu binyamakuru by'abanyamerika. Ndaje mbasomera amazina y'ibyo binyamakuru biri kuvuga yuko abanya-Iran nibataza kumva ibyo abanyamerika barimo gusaba baze kubica, kuko mwayibonye ko bohereje abantu benshi kandi bibikomerezwa muri leta yabo. Ni n'ikintu nanjye arimo kwibazaho, buriya ndimo kwibaza ko barimo kuvuga ko nibitagenda neza bari buhite bitahira, ubwo batashye intambara ikubura bakabarasira ku kibuga cy'indege, cyangwa se indege bakayirasira kwinjira muri Iran ko baba bakozemo. Abanya-Iran bazataha bate nibitagenda neza? Ni ikintu ndimo kwibaza. Gusa hari ibinyamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byanditse kuri iki gitekerezo. Ibi rero minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yabyamaganye yivuye nyuma. Ikindi kiri kuvugwa cyane kuri uyu mugoroba ni umuhora wa Hormuz. Umuhora wa Hormuz wabaye umuhora wa Hormuz. Ni ibintu bisekeje cyane uburyo abanyamerika barimo kwigamba umuhora wa Hormuz. Ni ibintu bisekeje cyane, kuko kuri uyu munsi murabyibuka nimugoroba nanone nabivuzeho, abanyamerika bari kubeshya ko hari ubwato bwabo bwambutse umurongo wa Hormuz, destroyer yabo, ubwato bw'intambara. Kubera ko bavugaga bati abanya-Iran baravuze bati ntago bafungura Hormuz mu buryo bwihuse kubera ko hari igice batezemo za mine,
none twatangiye gahunda yo gufatanya n'abanya-Iran cyangwa se gufasha abanya-Iran gutegura izi mine. Ibi byavuzwe na Donald Trump na CENTCOM irabyandika mu itangazo. Yandika yuko batangiye gufatanya n'abanya-Iran gutegura za mine. Mu gihe muri Iran bavuga kuri aya mato nk'uko ikinyamakuru cyitwa Al Jazeera kirimo kubivuga, kiravuga yuko aya mato atigeze atambuka. RGC yabawoninze irababwira iti musubire inyuma, musubire iyo muvuye. Ibisubizo banabahaye barimo kubasobanurira bababwiye bati iminota 30 yonyine turahita tubagabaho ibitero. Ni n'ibintu byahise bigera muri Pakistan. Abo bari mu biganiro bahise bamenya iyo incident. Uvuga ngo na Premier Minister wa Pakistan bahise bamumenyesha yuko ubwo bwato bw'abanyamerika bukomeza kwegera imbere mu minota 30 bari buze kuburasaho. Ubwato bwaje gusubira inyuma. Ubu nta circulation y'amato y'abanyamerika iri muri Hormuz. Uvuga ngo abanyamerika kubera ibi biganiro, abanyamerika babishyize hejuru cyane. Kubera ibi biganiro birimo kujya mbere muri Pakistan, baratekereza ko abanya-Iran bari bubafate minenegwe bavuga bati reka tutaza kurakaza abanyamerika kandi turi mu biganiro nabo. Batangira kuzana amato yabo ngo barebe ko abanya-Iran bari bubareke bagatambuka. Ariko abanya-Iran ntabwo bashobora kukureka. Ntabwo bashobora kukureka. No muri ibi biganiro biravugwa ko abanyamerika bari gutangira igitekerezo cy'uko bafatanya n'abanya-Iran kugenzura Hormuz. Iki gitekerezo nacyo abanya-Iran bagiteye utwatsi. Abanya-Iran bakomeje gutsimbarara kuri Hormuz. Kimwe mu bibazo bikomeye bigoye mu biri kuganirwaho muri ibi biganiro, Hormuz irimo. Murabyibuka ko mu butumwa Mojtaba Khamenei yatanze ku munsi w'ejo, we yavuze yuko Hormuz byanze bikunze isi igomba kwemera ko ari umutungo wa Iran na Oman. Murabyumva yuko abatumwe muri ibi biganiro bahawe briefing yo kutemera kurekura Hormuz. Ibi ni biba bivugwa n'abayobozi mbere y'ibiganiro, ariko mwibuke ibyo abanya-Iran basaba ni byinshi, ibyo abanyamerika basaba ni byinshi. Iyi karita yabo rero yitwa Hormuz, nk'uko bayikoresheje mu gutsinda iyi ntambara, bashobora no kuyikoresha mu kuvana byinshi ku banyamerika. Murabibona ko Donald Trump ari muri huti. Ikintu kigaragarira amaso ashobora kuratira abanyamerika yuko yagezeho ni ugufungura Hormuz ikongera ikaba nyabagendwa, nta muntu n'umwe wishyuzwa. Nta muntu n'umwe wishyuza cyangwa se ngo yishyuzwe. Namwe murabyumva mu masaha 28 ntago baba baganiriye ku bibazo biri hagati yabo ngo bikunde. Byonyine banafashe ikintu kimwe bakavuga bati reka tuganire kuri Hormuz cyangwa se tuganire kuri nucleaire. Amasaha 28 ntago yabahagije. Abanyamerika bari kuri huti iteye ubwoba. Barashaka kugira ikintu batangariza abaturage babo. Barashaka kubona amafoto y'amato yabo ari kwambuka muri Hormuz kugira ngo berekane yuko Iran yatsinzwe, Hormuz iri mu maboko y'abanyamerika. Ariko nk'uko birimo kugaragara, nk'uko bikomeje kwemezwa n'abarimo kubikurikirana bose, Hormuz iri mu bigenzuzi, iri mu maboko y'abanya-Iran. Ibizaba byose kuri Hormuz bagomba kubyumvikanaho n'abanya-Iran. Rero iyi karita ishobora kuborohereza mu biganiro, bikazarangira n'ubundi Hormuz ari nyabagendwa, ariko ibihano byashyiriweho abanya-Iran bivanweho kuko abanya-Iran bisubiriye muri business, bashobora kuba babyemera. Nta wamenya. Bashobora kuba babyemera cyangwa se bakaza gukora compromise kuri nucleaire yabo. Ubundi abantu barimo kuvuga bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika urebye zirifuza deal nk'iyo bari bamaze kugeraho mbere y'intambara. None hajemo Hormuz, hajemo amafaranga, hajemo ibintu byinshi cyane. Hajemo Libani, ibintu byinshi cyane birimo kuzamo. Hanyuma none ngiye kugenda mbasomera ibirimo kwandikwa n'ibitangazamakuru bitandukanye kugira ngo ntaza kwibagirwa inkuru z'ingenzi. Amafoto cyangwa se abarimo gutrackinga amato barimo kugaragaza ko amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherereye arahagaze. Yagerageje gukora movement ariko bayasubije inyuma. Gusa muraza gusanga ibinyamakuru by'abanyaburayi byo birimo kwemeza ko aya mato yatambutse. Mukanya mbonye kuri RCI barimo kuvuga ko bakurikije ubushakashatsi bakoze bitandukanye n'ibyatangajwe na Donald Trump yuko hatambutse amato, bo barabona hashobora kuba hatambutse ubwato bumwe. Ubu bwato bumwe barimo kuvuga ni ubwato bwegereye Hormuz busubizwa inyuma. Ubu nibwo barimo kubeshya ko bwatambutse. Nta bwato bwigeze butambuka. Sinzi tuzabireba ejo
ariko njye ndemeza ko nta bwato bwigeze butambuka. Hanyuma Islamic Revolution Guard batangaje ko bahagaritse abaturage babiri bakoreraga ubutasi bwa Isirayeli. Ni ukuvuga ngo bafunze abagabo babiri bakoreraga ubutasi bwa Isirayeli kuva mu gihe cy'intambara y'iminsi 12 kugeza kuri uyu munsi bari bagifite ibikoresho by'ikoranabuhanga batanga amakuru y'ibijya mbere muri Iran. Aba bafashwe, murabyumva namwe, ibyo bazabakorera ni ibyamfura mbi. Ikinyamakuru cyanditse ya nkuru ijyanye no kwica abanya-Iran bakita Washington Post. Hezbollah irimo gutangaza ibitero mu majyaruguru ya Isirayeli muri Galile naho bita Nahariya. Ahangaha bahagabye ibitero bikomeye cyane nk'uko inkuru ziri guturukayo zirimo kubivuga. Saudi Arabia yamaze kwakira ingabo nyinshi cyane zivuye muri Pakistan. Murabizi ko Saudi Arabia cyangwa se Arabie Saoudite ifitanye amasezerano na Pakistan. Abanyapakistani bohereza ingabo zo gutabara aba bami bo muri Arabia Saoudite. Nuvuga ngo bafitanye amasezerano ameze nk'aya Korea y'Amajyaruguru n'Uburusiya. Ubu rero ingabo za Pakistan zamaze kugera muri Arabia Saoudite. Hanyuma televiziyo muri Iran zirimo gutangaza yuko ibiganiro nibitagenda neza bari buze kwitahira bagakomeza intambara. Rwose abanya-Iran barabitegereje. Muri Iran habaye agashya, indege z'abanyamerika ziracyahura n'udushya nubwo intambara yahagaze. Hano hari umuturage wasimbutse fence y'ikibuga cy'indege kiri muri Iran giparitseho indege z'abanyamerika z'intambara. Ubwo hari harimo ya indi yo mu bwoko bwa KC-130 zimwe zitanga igitoro. Umuturage yasimbutse fence aragenda arayurira ajya ku mababa yayo, niba yari yazamukanye inyundo arayihondagura ku buryo barimo kuvuga yuko yayangije. Ubu ngubu ntabwo yaguruka batarayisana. Abanyamerika bazahura n'ibibazo aho bazanyura hose, barimo kwiteza ibibazo batazajya bamenya ahantu biturutse. Hanyuma uwo bita Bagari yavuze ati ingabo zacu zifite urutoki mu mbarutso, bitagenda neza gato dukomeza intambara. Ni ibiganiro birimo iterabwoba ku mpande zombi. Abanyamerika barimo gusezeranya abanya-Iran intambara idasanzwe. Abanya-Iran nabo bakababwira bati turi tayari. Igihe ibitangazamakuru bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje guhamya yuko air defense system z'Abashinwa ziri koherezwa muri Iran. Bimwe muri ibinyamakuru biri no kwandika yuko ibiganiro nibitagenda neza Ubushinwa buratangira gufasha Iran ku mugaragaro. Ibi ni biri kuvugwa n'ibinyamakuru, mu Bushinwa ntacyo barabivugaho, usibye ko ntanahamya ko hari icyo babivugaho. So abanyamerika bari kuvuga yuko intambara niza kubura, indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizaba zirimo guhangana na air defense system z'Abashinwa zamaze kugera muri Iran. Ibi ni byiza. Abanyamerika bumve neza yuko intambara itazaborohera, biranabafasha no kuganira, usibye ko Donald Trump arashaka ko intambara irangira. Yarabibonye baramushutse, arashaka intambara irangira. Hanyuma ingabo za Iran zashubije inyuma amato y'Abanyamerika. Ibi kwandikwa n'ibitangazamakuru bitandukanye mu buryo butandukanye. Hari ibihamya ko batambutse, hari n'ibihamya ko batatambutse. Tuzabireba neza ku munsi w'ejo. Hanyuma ibinyamakuru bikomeje kwemeza yuko round ya kabiri y'ibiganiro yamaze gutambuka. Dusimbukiye muri Ukraine, murabizi ko uyu munsi saa 9 z'amanywa hatangiye ceasefire ya Pasika. Ni Pasika? Ndumva ari Pasika. Siba mu kwezi kwa kane se. Hatangiye ceasefire ya Pasika. Pasika igomba kuzarangira ejo saa 6 z'ijoro. Ubu ni amasaha 36 Vladimir Putin yatanze y'agahenge. Abanya-Ukraine bari bemeye ko bazakubahiriza. None abanya-Ukraine bahagabye ibitero kugeza nubwo bihitana abantu, abandi babikomerekeramo. Mu mujyi wa Lvov, ahangaho umusivili yakomeretse, undi abipfiramo. Muri Kursk, ahangaha naho bahagabye ibitero. Abanya-Ukraine barenze kuri aya masezerano. Sinzi icyo Vladimir Putin ari buze kubikoraho. Hanyuma Donald Trump yateguye ijambo abajyanama be barimo kumubwira bati iryo jambo ryihorere. Donald Trump ati ngewe nka chef w'urugamba ngomba kuritangaza. Ijambo rivuga ceasefire, kubera ko murabyumva yatanze amasaha 28, ubategereje ko ceasefire iza kugerwaho, akaza imbere ya za kamera akaza kutubwira uburyo yatsinze, uburyo abanya-Iran bavuye kumwunamira. Iri jambo ariko bari kumugira inama yo kurireka, kuko murabizi yabikoze ahubutse gutya yinyuraguramo cyane. Bombo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiriye muri iyi ntambara
kiri no gutuma Donald Trump agenda nk'umuntu urimo kwitoroka, kuko murabibona ko nta resistance ikomeye akirimo gushyira ku banya-Iran. Icyo yifuza ni ukubona ibintu birangira. Mu byo abanyamerika rero bahombye harimo indege, cyane cyane tugiye guhera ku ndege turebere hamwe indege abanyamerika bamaze gutakaza kuva iyi ntambara yatangira. Kuva intambara yatangira abanyamerika bamaze gutakaza drone zo mu bwoko bwa MK9 Reaper, murazizi. Izi drone abanyamerika batakaje 24 zose. Twageze ku itariki 30 abanyamerika bamaze gutakaza 16. Ariko muri cya gihe Donald Trump yari gutangaza ultimatum, bongereye indege z'ubutasi icyo gihe bahanuye izindi zigera ku 9 ziba 24. Murabizi izi drone imwe ibarirwa hagati ya miliyoni 28 na miliyoni 34, ariko abenshi bakemeza ko ari 30. Tuvuge ko ari 30. Zose hamwe ziteranyije ni miliyoni 720. Miliyoni 220 mu gihe cy'ukwezi kumwe n'iminsi 10. Noneho tukajya kuri drone zihenze cyane zitwa MK4C Triton. Iyi ngiyi twahiganiriyeho, iyi ngiyi abanya-Iran babashije no kuyiyobya ejo bundi ceasefire yaramaze gutangazwa. Iyi ngiyi ifite agaciro kagera kuri miliyoni 618 z'amadolari. Miliyoni 618 z'amadolari. Mwumva ko ni nyinshi cyane. Ubwo muziteranye kuri za zindi 720, turagenda duteranya noneho tuze kureba n'igiteranyo cya byose. Nanashimira umuvandimwe wamfashije muri ibi ngibi. Indege noneho za command post bita AWACS. AWACS murazizi za zindi zifite ibiradari binini inyuma. Murabyibuka ko imwe bayishwanyaguje aho yari iparitse, indi bakayangiza. AWACS ni indege abanyamerika bakoze kera, ariko bagenda bazongerera ikoranabuhanga ku buryo kera zaguraga nka miliyoni 300, ariko zarazamutse cyane. Ubu ngubu AWACS imwe iri kuri miliyoni hafi 700 z'amadolari. Ubwo murumva ko muri AWACS ebyiri abanyamerika bashobora kuba baratakaje harimo miliyari 1 n'ibice 4, miliyari 1 na miliyoni 400. Muteranyeho yayandi twahereyeho mbere. Hanyuma hakaza indege zo mu bwoko bwa F-15. Izi ngizi murabizi ko abanyamerika batakaje 4. Ubwo turi kuvuga kandi indege n'abanyamerika biyemerera. Abanyamerika batakaje F-15 4. Izi nazo ni indege zihambaye, nubwo ari indege za kera, ariko ikoranabuhanga abanyamerika barazapudetinze. Ni nayo mpamvu mwabonye bazikoresha cyane, nuko ni zimwe mu ndege bizera cyane. Izi ndege za F-15 imwe igura miliyoni 117. Ubwo zose uzishyize hamwe ni miliyoni 468 abanyamerika batakaje kuri F-15 gusa. Twava kuri F-15 noneho tukajya kuri Boeing KC-135. Izi bazita Stratotanker, ni zimwe zitanga igitoro mu kirere. Izi ngizi abanyamerika batakajemo 8 zose. Murabizi ko 2 zarashwanyaguritse burundu, 6 bavuga ko zangiritse, ariko mu kwangirika kwazo ntawamenya ngo zizagaruka mu kazi cyangwa se ntizizagaruka mu kazi. Izi AWACS imwe ifite agaciro ka miliyoni 80. Miliyoni 80 zose uziteranyije hamwe ni miliyoni 600. Mwongere kuri za zindi twavuze hejuru. Hakazaho Boeing KC-46 Pegasus. Iyi nayo ni indege itanga igitoro hejuru mu kirere. Yigura miliyoni 150 z'amadolari. Mwongere kuri yayandi. Hakiyongeraho indege yo mu bwoko bwa F-35, F-35. Iyi ngiyi bivugwa yuko abanya-Iran bahanuye ebyiri nk'uko bo babivuga, ariko abanyamerika bemera imwe. Ubwo turaba rimwe, iyo abanya-Iran bavuga abanyamerika batemera tube tuyirengagije. Imwe muri izi ndege igura miliyoni 109 z'amadolari. Mwongere kuri yayandi. Hakaza indege yo mu bwoko bwa MC-130. Izi ni indege zikoreshwa na Special Force. Ni indege zifite ubushobozi bwo kuba zakwikorera twakajugujugu duto, ubwo ni twa helicopter duto n'abasirikari badukoresha. Mwumva ko ni indege nini ikoreshwa mu bitero byo kwinjirira, invasion hasi ku butaka, gusapotinga ingabo ziri hasi ku butaka no kuzizanira ibikoresho. Muri izi ndege abanya-Iran bashwanyagujemo 2. Muri izi ndege abanya-Iran bashwanyagujemo 2, kandi noneho imwe igura miliyoni 114 n'ibice 2.
hari na verisiyo zazo zigeza kuri miliyoni 155, ariko reka tugendere kuri miliyoni 114, nubwo bishoboka ko bashobora kuba barakoresheje iyi ngiyi 155 z'amadolari. Izi ngizi basenyemo ebyiri zose uziteranyije ni miliyoni 228, sorry, muteranye kuri yandi twavuze hejuru. Hakabaho izo bita Sikorsky HH-60 Pavehawk. Izi ni helicopter bakoresha muri operation, bakoresha mu operation atandukanye, zikaba ari verisiyo ya Black Hawk za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, murazizi za Black Hawk, n'indi verisiyo yazo. Izi ngizi imwe barayishwanyaguje burundu, imwe igura miliyoni 40. Hakaza Sikorsky UH-60 Black Hawk. Izi ngizi abanyamerika batakaje ebyiri, imwe ikabigura miliyoni 21, wenda wagabanyije cyangwa se waguze verisiyo ya makeya ikaba yaba miliyoni 17 z'amadolari. Ni ukuvuga ko abanyamerika ahangaha batakaje agera kuri miliyoni 40. Mwongere kuri yandi yo hejuru, mwongere kuri yandi yo hejuru. Hanyuma hakaza iyo bita Boeing CH-47F Chinook. Iyi nayo itwara abasirikari benshi cyane, iyi nayo itwara abasirikari benshi kabageza ku mirongo y'urugamba, ishobora kwikorera ibifaru bikeya n'abasirikari babikoresha. Iyi ndege ikaba ifite agaciro ka miliyoni 32, ikaba ishobora kugeza no kuri miliyoni 50. Reka tuvuge ko batakaje miliyoni 40, miliyoni 40. Hanyuma hakaza iyo bita Boeing MH-6M Little Bird. Muratuzi twa helicopter dutoya tuba tumeze nk'utunyoni ku mugani wabo. Utungutu murabizi ko abanyamerika batakajemo 4. Kamwe gafite agaciro ka miliyoni 7.5. Ubwo ni ukuvuga ngo ahangaha bahatakarije miliyoni 30 z'amadolari. Izo ndege zose tuvuze abanyamerika bemera ko batakaje, bazitakaje mu gihe cy'ukwezi n'iminsi 10. Zikaba ari indege 52, indege 52. Ubwo ni indege kongeraho na za drone, kuko mwabibonye ko muri ibiciro drone ntago wazivana mu ndege kuko zirahenze kurusha na zimwe mu ndege twagiye tuvugaho. So rero zose hamwe zikaba indege 52, kandi ubwo ngubwo nagerageje kuba umwana mwiza, ntabwo nashyizemo indege abanyayirani bavuze abanyamerika ntibazemere. Muribuka ko harimo indege ya kabiri ya F-35 abanyayirani bavuze ko barasheho, abanyamerika ntibabyemeza. Hakabaho F-16 twumvise yaburiwe irengero mu kirere cya Arabia Saudite, ntabwo twigeze tumenya irengero ryayo. Hakabaho F-18 bavuga ko yaguye mu nyanja y'Ubuhinde. Iyi nayo abanyamerika barasa naho babyemeye, ntibanatwereka iherezo ryayo, ubundi iyo dushaka nayo twari kwibara, ariko ntabwo twayibaze. Twabaza izo bemera 52. Agaciro kazo zose ugateranyije hamwe ni miliyari 4.5 mu gihe cy'iminsi 40 gusa, ku ndege gusa. Mwibuke ni ku ndege gusa. Nitujya kuri Air Defense System ho biraza kuba ibindi. Murabyibuka ko intambara igitangira ku ikubitiro abanyayirani barashe radari ifite agaciro ka miliyari 1 muri Katari. Abanyayirani basenye THAAD na za radari zazo kugeza ubwo abanyamerika bajya kuzana izari muri Korea y'Amajyepfo. Abanyayirani basenye Patriot zitagira ingano. Ibyo byose biragoye ko twagera ku mubare wa nyawo, kuko abanyamerika ntabwo bigeze bashyira hanze imibare ya nyayo y'ibyo barimo gutakaza. Ariko mwumva ko mwongeyeho ibyo ngibyo byatumbagira bikagera muri miliyari zigera mu 10. Ubwo ngubwo aho ngaho ni muri Air Defense System. Va kuri Air Defense System jya noneho kuri bombe abanyamerika bakoresheje cyangwa se za misile bakoresheje. Misile bakoresheje ku bwinshi zo mu bwoko bwa Tomahawk. Izi ni cruise missile. Izi misile ni misile zihenze cyane, zinagorana gukora. Ubundi kigoye nta ndwara n'agaciro kazo. Amafaranga abanyamerika bayashaka bakayabona, n'abarabu babazezenge babo bayishyura. Ariko ikigoye kuri izi misile ni igihe cyo kuzikora. Ku mwaka abanyamerika bakora izi misile 90. Muri intambara ya Iran mwarabyumvise ko bagejeje muri misile 800 na. Ni kuvuga ngo ni production y'imyaka myinshi cyane bakoresheje. Ni production y'imyaka myinshi cyane bakoresheje. Donald Trump iyi ntambara ayitakarijemo byinshi. Ubwo sindavuga amato.
ubwato bwa mbere Donald Trump yazanye akangisha bita Gerald Ford ubu ngubu bwavuye ku mirongo y'urugamba butaramara n'icyumweru kimwe. Murabyibuka abanyamerika batubeshya ngo ni impanuka, ariko abanyamerika impanuka zingana kuriya ko batigeze bazigira no mu zindi ntambara. Wasobanura gute impanuka zingana kuriya? Na drone murabyumva ko twavuze drone 24, icya kabiri kizi drone abanyamerika zimwe bavuga yuko zagiye zihura n'impanuka. Indege twavuze 52, inyinshi ugiye kureba iz'abanyamerika bemera ko zarashweho zishobora kutagera kuri 5, inyinshi ni impanuka. None na Gerald Ford bohereje ngo ize gukanga abanya-Iran ikahava mu cyumweru kimwe, nayo ngo ni impanuka z'inkongi. Nubwo twabonye amashusho y'ibyo bayikoreye nyuma yaho na Donald Trump akabyivugira, kuko murabyibuka ko Donald Trump yarabyemeje. Kubera iki kintu nari nkibagiwe, Donald Trump yarabyemeje ko Gerald Ford bayirasheho. Murabyibuka avuga ati indege zari zirimo guhaguruka ngo vum 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 vum. Yavuze ko bamuhamagaye mu gitondo kare cyane bamubwira bati ibintu byacitse, Ford barimo kwirasaho. Ajya kureba uko bimeze, ati indege zahagurukaga ngo vum 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 vum, barimo kuturasa baturutse muri ango 17 zose. Avuga ko abapilote bahagurukaga ku bwato barimo kuvuga ngo ni ugutabara ubuzima bwabo. Basaga naho bihebye bavuga bati turapfuye, turashize, imperuka itugezeho. Murabyibuka ko Donald Trump ubwe yabyiyemereye. Ubu ni ubwato buhenze cyane ku buryo no kubukora kugira ngo buzagaruke mu kazi abanyamerika bizabatwara igihe kinini cyane n'amafaranga menshi cyane tutamenya umubare wayo muri aka kanya. Hiyongereho izo za Lincoln nazo zagiye ziraswaho, ntabwo tuzi ngo ibyangiritse bingana bite. Ubwo hejuru y'ibyo ngibyo hazaho ibyo mpamya ko rwose nta musonga biteye Donald Trump. Typhoon z'abataliyani zarasiwe muri ibi bihugu. Murabizi ko hari indege z'ibi bihugu by'abanyaburayi nazo z'intambara zagiye zitwikirwa ku bibuga by'indege. Izi ntabwo turimo kuzibara. Abanya-Iran basenye byinshi cyane, yego barakubititse, ntabwo hano ushaka kubumvisha ko abanya-Iran bo nta kintu babaye. Barakubititse nabo bahombye byinshi, guhera ku muyobozi wabo mukuru w'ikirenga kugeza ku ntwari zose batakaje. N'intwaro wenda abanya-Iran bashoboye gutakaza ni nyinshi, ariko mwumvise neza abanyamerika barahakubitiwe bikaze. Ubwo ibyo ni by'abanya-Iran babashije gusenya ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwibuke drone za Hermes, muri iyi mibare ntabwo twazibazemo kuko ni iz'abanya-Israel, ntabwo ari iz'abanyamerika. Ziriya 24 mwumvishe ni iz'abanyamerika, kongeraho na Triton, ubwo ni 25 ni iz'abanyamerika. Muri iyi ntambara mwagiye mubona ripoti nyinshi za drone za Hermes z'abanya-Israel zagiye zihanurwa, n'ejo bahanuye indi. Ukajya noneho ku ndege bangirije mu bibuga by'indege byo muri Israel, ibyo bangije muri Israel nabyo ni byinshi. Donald Trump rero iyi ntambara nawe yarabibonye ko yuko nta bundi buryo no kwisohokamo, ntago yakomeza gutakaza kuri iki kigero, kuko n'abanyaburayi yashakaga gushyira imbere ngo byibura baba ari bo batakaza, baranze, bamuteye utwatsi, banze kuza muri iyi ntambara. Ni intambara umuntu yavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisebeyemo ku buryo bukomeye cyane, kuko abantu bose baremeza yuko bijyanye n'uburyo Iran ikaraze Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntago Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakwigera zihandagaza imbere y'igihugu nk'Ubushinwa cyangwa se Uburusiya. Ni ibintu byahise bigaragarira isi yose, bikanahuza n'abanya-Taiwan nabo batangiye kubibona, kuko ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Taiwan ryo rishyigikiye yuko baziyunga n'Ubushinwa, abarikunda cyangwa se abayoboke baryo barimo kugenda biyongera. Kare nabibabwiyeho, uhagarariye ishyaka ku munsi w'ejo yahuye na Xi Jinping. Guhura na Xi Jinping ntabwo ari ibintu byoroshye, mujya mubibona ko n'abanyaburayi babishaka igihe kinini cyane. Ariko uhagarariye ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Taiwan ejo yakiriwe na Xi Jinping, baraganira. Abenshi bakaba bavuga yuko Ubushinwa bugiye gukomeza gusunika ikarita ku buryo ibintu bizahinduka muri Taiwan nta sasu rivuze. Ahangaha rero bitandukanye n'intambara y'abanyamerika muri Iran, murabyumva ko byibura Abashinwa bafite n'ishyaka riri kumwe nabo. Igihe cyose n'intambara inabaye baba bafite aho bahera, baba bafite abaturage muri Taiwan bumva neza ibyo Ubushinwa burimo gushaka. Intambara abanya-Iran bagiye kuyisohokamo
bagiye ku rutonde rw'ibihugu bikomeye ku isi, inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inyuma y'Ubushinwa, inyuma y'Uburusiya, hazajya haba hariyo Iran. Sinzi impamvu nshyize Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere, ariko nyuma y'ibyo bihugu bitatu hazajya haba hari Iran, kuko Iran iratwigaragarije mu buryo bukomeye, mu buryo bukomeye. Ubu Donald Trump niwe wabibabwira, ari kuri pressure yo ku rwego rwo hejuru, ari gutangaza uburyo yatsinze Iran, akabura ikimenyetso na kimwe kigaragaza ko yatsinze Iran, kuko aravuga ko yatsinze, n'abamuvugira barajya mu bitangazamakuru bakavuga bati twaratsinze, abanyamakuru bakababaza none se ko Hormuz gifunze mwatsinze iki? Ubutegetsi ko bukiri bwa bundi, bakadidimanga bavuga uburyo bakoze regime change. Abanyayisiraheli batangiye kuvuga yuko bashyizeho ababikurusha abababanjirije. Mu by'ukuri Donald Trump ari kuri pressure, ari gutuka abanyamakuru nk'umushumba. Yabwiye Tucker Carlson ati wowe rwose umeze nk'umuntu wataye umutwe, ukeneye umuganga wo mu mutwe. We byarakunaniye kurangiza college, bakwirukana kuri Fox News, ubu ngubu wataye umutwe, wabuze akazi, uri umuntu uri gushakira ubuzima ahantu hose. Yamututse ibitutsi bikomeye cyane. Ageze kuri Candace Owens, wa mukobwa uvuga kuri Emmanuel Macron cyane, Donald Trump yavuze ati wowe n'umugore wa Emmanuel Macron akurusha ubwiza kure na kure. Iki ni igishumba. Ati rwose Brigitte akurusha ubwiza kure na kure. IQ yanyu iri ku rwego rwo hasi. Donald Trump rero burya ari buze kumvisha abantu intsinzi ye, mu by'ukuri ni ikintu kiri buze kugorana cyane, kuko nta na kimwe kirimo kugaragara. Ibi byose tuvuze, ntabwo twakwibagirwa kuvuga ingengo y'imari ibi bihugu bikoresha mu gisirikare cyabyo. Abanyamerika bakoresha miliyari 1,000 nk'ingengo y'imari y'igisirikare cyabo, ubwo ni triliyoni imwe, mu gihe abanya-Iran bakoresha miliyari 8. Murumva itandukaniro, miliyari 8 mu gihe abandi bakoresha miliyari 1,000, ariko bakanga bakakugaragura kuriya. Iran yemeje isi. Ubu ni ukuvuga ngo mu bitabo by'amateka y'intambara zabayeho, iyi ntambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni intambara izigwaho cyane. Ni intambara ihanantuye ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikubita hasi. Ni intambara kandi itweretse yuko kugira ibitwaro binini biremereye muri iki gihe turimo kwerekezamo nta kintu bivuze. Gushora amamiliyari n'amamiliyari wubaka ibyato, wubaka indege, uwashoye mu buryo buri smart makeya, mu by'ukuri yakuzengereza mu ntambara. Murabibona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zigeze ahantu zamaze kubura igisubizo, kugeza aho Donald Trump avuga ati noneho ngiye gusenya ibikorwa remezo, ngiye kugaba intambara ku basivili. Nuko uba wananiwe kurwana n'igisirikare. Igisirikare cya Iran kiba cyakunaniye, kugeza nubwo bamwe batangira gutekereza batese Donald Trump agiye kubigenza, atagiye gukoresha intwaro kirimbuzi. Gukoresha intwaro kirimbuzi ubwabyo ni ugutsindwa intambara. Ubu ngubu ahisi igeze ni ugutsinda intambara. Ibitero bya mbere abanyamerika bakoreshejemo intwaro kirimbuzi, wenda umuntu yavuga ko byumvikanaga kuko aribo bari bageze kuri izi ntwaro bwa mbere, bashaka kwereka isi yuko bazigezeho. Nubwo babikoze mu buryo butari bwo, bashoboraga kujya kubiturikiriza ahantu hatari abantu, isi ikayibona ko izo ntwaro zikomeye cyane, ariko baziturikirije mu bantu, hapfa abantu bagera ku 200,000 banarenga, ibintu bikibukwa kugeza kuri uyu munsi mu Buyapani. Icyo gihe ushobora kuba icyo gisobanuro, ariko kuri uyu munsi ahisi igeze, gukoresha intwaro kirimbuzi cyangwa se intwaro z'ubumara ni ugutsindwa intambara. Murabibona ko Abarusiya barwanye imyaka irenga 4 muri Ukraine. Igihe cyose abanyaburayi bagiye bikanga ko Uburusiya buri gukoresha intwaro kirimbuzi, Uburusiya ntabwo bwigeze bubitekereza. Intambara barimo kuyitsinda mu buryo bwemewe n'amategeko mpuzamahanga. Nta ntwaro zitemewe usibye iz'abanyamerika bazanye, zitari zemewe zirimo izi za cluster, zirimo za mine zagaruwe ku mirongo y'urugamba. Ubundi ugiye kureba intambara Abarusiya barimo kwitsinda mu buryo bwemewe n'amategeko mpuzamahanga. So rero abanya-Iran baratwemeje. Ubu icyo tugomba gutegereza ni ibiganiro biri kubera Islamabad, cyangwa se bigiye kubera Islamabad, kuko aha ndimo kubona JD Vance yamaze kugerayo, bisobanuye ko n'abanya-Iran bari buze kugerayo. Ndumva perezida cyangwa se vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago yagerayo ngo abanya-Iran ari bo babura.
byaba ari ibintu bikomeye cyane, cyaba ari igisebo kindi bahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntahamya ko bakora, kubera ko mwibuke ntabwo ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kuri pressure gusa. Ibihugu by'inshuti za Iran nabyo biri kubwira Iran biti genda ugerageze, jya mu biganiro, utaza kugaragaza ko ari wowe muntu urimo kunanirana. Birashoboka ko rero abanyarani bashobora kuza muri ibi biganiro. Ni ugutegereza, turaza kubiganiraho nijoro. Amahoro kuri mwese.